Tāpiri atu ki tēnā pūrongo a Irena Smith I whakapā atu mātou ki te whare ko hunga hunga o te ara ki te reo ki Kuirau I Rotorua, nā te mea kei te inu ngā kuru paunamu o reira I te puehu miraka. Tatu atu rā hoki ki tētahi uepu ahu whenua ko tahi mano neke atu rānei ngā kau e miraka hi ana e rātou hei oranga mō tā rātou pakihi. Anei rā a Manawa Wright. Ko wai e tae te whakamamai I te tamaiti. Me whakakorengia, Koinei te momo paura e takutakutia ka ranua ki te paihana 1080. Ki te kore te kāwanatanga e huri I o rātou tikanga whakamahi I te paihana rā. aha ngā mate o te paurara. Mā tēnā e takutaku ana I te oranga o ngā mano tāngata. It's a concern. This is a form of terrorism. O te tarati o Parekarangi, he kotahi mano neke atu ngā kau miraka, he tata ki te toru te kaumārua mano rita o te miraka ka hokona atu ki Fonterra I a rā. We've just gone through a botulism scare. This year, most farmers are hit with a drought, so it'll impact everyone in some form. And now this 1080 scare. I tuku karere mai te tāhuhu he pānui ohorere. Kia tūpato ngā mātua, te nuinga o wā mātou pipi kare rātou I te kai miraka paura. E waimaria ana a Kuirau, engari e kore e tae a Warburg mā te karo I tēnei mamai kei te pā kino ki tōna tarati. We'll put our heads together and we will strategise a way forward. It's just, you have to. Mo tēnei wā, e tau tonu ana te noho ki tō Fonterra taha. Manawa Wright, Te Karere.